Урматтуу достор, салам алейкум баарыңарга. Урматтуу достор, силерге срочно кайрылуу, срочно тикеңер менен тик туруп болуп турулачы. Ошон бүгүн бизге каралап меле өлтүрдү биздичи. Ошонун 10% туура болушу мүмкүн, 90 туура эмес. Каралоо укмуш болуп атат. Бүт баарыбызга Канат Хасанов, Максат Мамытканов, Жаркынбай байкебизге баарыбызга тең аябай кысымдар болуп атат. Соттон башыбыз чыкпай калды. Бул сот тиги жака повестка, бияка бүгүн мына судебно-лингвистическая экспертиза мени күнөөлүү деп таптыр, призыв деп таптыр. Эми свобода слова кайда кетти я? Свобода слова деген конституцияда жөн эле жазып койдуңар беле? Свобода слова дегенде. Эмне айтсам туура эмес айтып атамбы? Бүгүн эмеден толтура чыкпадыбы бүт баары? 149 50 эмес экен, 149 объектisi бар экен, фирмасы бар экен. Достор, могу силерди ойгото албай койдум да. Могу чоң казаттын идеологиясын сындырышат, ошо менен элдин бели сынат. Элдин бели сынат. Бул и так эле бели сынган эл, башын көтөрө албаган эл, коркок эл. Ошон үчүн дукту сындырып атышат. Эч кимге сатылган жокпуз, эч кимден вымогать эткен жокпуз, эч кимден бир тыйын алган жокпуз. Да, $100 көтөрүп келип атышат, $500 көтөрүп келип атышат, 1000 сомун көтөрүп келип атышат, 15.000 сомун көтөрүп келип атат. Патриоттор. Платформа деген жигиттер 30.000 сом алып келишиптир. Мисал айтам да, рахмат. Рахмат, просто от сердца рахмат. Ушул идеология өлөт, ошо менен бүтөт баары. Абыке Көбөштүн балдары көп экен, чоң казат. Элди мен жакшы эмете албай калдым. Эртең информация келди, мени камашат дейт. Эмне десеңер ошо кылгыла, достор. Мени тамап салса баарыңар Максат Мамытканов менен сүйлөшөсүңөр. Бирок камабаш керек. Бул коррупцияны айтып атса, кайра бизди камаса, бул кандай я? Коррупция менен күрөшкүлө деп президент айтпады беле? Коррупция менен эл да күрөшкүлө, мыйзам позволяет, кол койдум дебедиби? Анан биз коррупция менен күрөшсөк, кайра бизге иш козгоп, соттон башыбыз чыкпай калабы? Минтип отурсак, качан адилеттүүлүк келет? Жолдош президент, мени сиздин да проектиңиз дей берет, Путиндин проекти экен дейт. Байболов дейт, Мыктыбек Абдулдаев дейт, ЦРУ дейт, ФСБ дейт, көп жазып атышат. Эч кимдики эмеспиз, эч кимдики эмеспиз. Эгерде ушундай бирөөнүн проекти болсо, ушундай отурбайт белек. Достор, так что ушул момуну көбөйтүп койгула, момуну эметип койгула. Бул мамлекетте адилеттүүлүк менен күрөш болбой калыптыр, такыр болбой калыптыр. Адилеттүүлүккө жаркын эле Кыргызстандын жаркын элесине күрөш болбой калыптыр, бүт баары маңкурт болуп калыптыр. Бийлиги да бүт баары маңкурт болуп калышыптыр. Бийлиги кансоргуч, элдер маңкурт болуп калдык. Мындай такыр чыга албайсың мындайдан. Силер колдошуңар керек да. Эчтеке не призывай, угуп тургула. Азыр мен силерге бүгүн кечинде конкретно видео обращенияны Канат Хасанов же дагы Максат Мамытканов жазайт. Конкретно менин сахарым көтөрүлүп атат, ооруп атат, ичимде ооруп атат. В общем, достор, давайте ойгоңгула. Я вас не призываю бирдемени талкалагыла деп, ойгоңгула баарыңар, ойгоңгула. Бүгүн Максат Мамытканов же Канат Хасанов айтат, в общем, чоң казатка полный жерден давить этип башташты. Коррупция менен күрөш такыр мүмкүн эмес экен. Такыр мүмкүн болбой калыптыр. Я вас поздравляю. Макул, жакшы тургула достор, ушуну көбөйтүп койгула, бөлүштүрүп койгула, колдооңорго рахмат. Бир турсак азыр до конца турабыз, кое тургула, айтабыз дагы, эчтеке
чаңгудуң салбай тургула. Контекст они там вытаскивают из этого. Вот проблема в этом. Проблема в этом. Спасибо большое. У меня больше вопросов нет. Есть еще вопросы? Все, ладно. Может, вы зададите? Рахмат. Ну, пойдем. Кыргызчанам тоже расскажите Всё, чуть-чуть, ладно, ладно, о всё. процессе. Какую Копайте, сторону всё. вы здесь представляете и о чем процесс? Хорошо? Biz bu процесске Сыймык Жапыкеевди колдогону келдик. Анткени Сыймык Жапыкеев биздин Чоң Казак кыймылынын өкүлү, лидерлердин бири. Ал деген өзүнүн Вот эта кухнясында девушка, жеке ою айткандыгы үчүн именно эта девушка, нанятая Розаманова, потому что они встречались в одном из Жумалиев деген кафе. доорун киргизип деп. Это 10 миллион Евгений. сом коюптур. Эми айтылган сөзү үчүн сот башталып атат. Эми ошол айтылган сөздөрдүн баардыгынын мааниси баары түшүнүп атат. Кыргыздардын баары туура түшүнөт. Сыймыктын деген сөзүн деген кыргызчадан орусчага туура эмес түшүнүп алып, анан ушинтип деген бүтүштүн баарын деген ушундайга чейин чыгарып атышат. Биз деген эч качан эч кандай сыймык чакырыктар жасалган жок. Чоң Казак кыймылдагы эч кандай терс көрүнүштөргө, кыймылдарга, иш аракеттерге чакырык жасалган эмес. Биздин андай ойлорубуз, макташтарыбыз жок. Ал эми болсо Жумалиевдин мүлкү боюнча элдин баары айтып жүрөт. Эми соттон далилдейли ошол мүлкү боюнча. Анткени эл келип атат. Документтерди алып келип атат. Ошончо туулганы бар экенин биз билген деле эмеспиз. Эми деген мынакей ачыкка чыга баштады. Качып жүргөн Акаевдин мүлкү каяка кетти? Азыркы күнгө чейин каяктабы? Эч ким билбейт. 15 жыл өттү. 15 жылдан кийин эми жооп беришсин да бийлик деле. Бул кандай? Мына борбордогу Айперим кимдики? Эч ким билбейт дагы эле. Чирип атат. Ушундай суроолор элде көбөйгөн. Эми ошонун баары деген ачыкка чыгара турган маал келди. Эми ошол убакытты эми өткөрбөйлү бекен. Ой, еще один можно вопрос вам, пожалуйста? Скажите, пожалуйста, на какие средства существует ваше движение? Чистые пожертвования. От души люди нам помогают. Поэтому мы ставили перед собой задачу достучаться до народа, чтобы народ понял, что интересы народа могут защищать только люди, которые из народа вышли. И теперь ради защиты своих интересов народ должен хоть по копейке, по одному сому собрать для ребят. Вот это и происходит сейчас. Народ просыпается. На деньги олигархов только олигархи могут существовать. И Деньги покупать. олигархов не работают на интересы народа. В капитализме так не бывает. 30 лет строили капитализм. Хватит. Видите же, в каком состоянии народ. Коронавирус открыто показал это. А кто будет о народе заботиться? Скажите, пожалуйста, вот вы заявляли, что вы собираетесь идти в депутаты. Мы не заявляли, что мы идем в депутаты. Мы сказали, что готовим политическую силу, которая будет идти на выборы. Ну, Чоң Казак политическая сила. Сейчас еще мы будем смотреть. У нас движение только. А какая политическая сила? Потому что мы сделали призыв всем здоровым, молодым силам, у которых нету денег, которые не зависят ни от каких олигархических денег, интересы бизнеса, особенно крупного. Поэтому мы сейчас ждем, кто к нам откликнется, проведем переговоры, определим позиции, и после этого будем принимать решение, в каком виде мы пойдем на выборы. То есть вы не исключаете, что вы можете какой-то примкнуть партии и поддержать ее? Это вопрос обсуждений будущего. То есть вы не пойдете отдельным движением, вы будете... Этот вопрос будет обсуждаться, потому что сейчас мы должны увидеть, какой запрос общества на это есть. Мы как Чоң Казак подняли вопрос, сейчас увидим, какие у нас есть вообще новые политические молодые силы, которые не за деньги существуют, различных структур, олигархов. То есть вы только на пожертвования людей, которые... Конечно, наша основная задача и цель у нас такая стоит. Из народа, ради народа. Скажите, пожалуйста, а если власть, допустим, будет делать какие-то шаги неправомерные, вы будете ее осуждать и критиковать? И мы ее и так Власть это существует для народа. Если мы от народа идем, то у нас противоречий с властью нет. Самое главное, все должно быть в рамках закона. Поэтому мы и говорим для всех открыто, все в рамках закона. Наша основная вы можете задача. критиковать только тех олигархов, которые были при Акаве, а нынешнюю власть вы Ничего критиковать подобного. не будете? Ничего подобного. Мы говорим по очереди, вопросы надо
Давайте разберемся с Акаевским периодом, потом перейдем к Бакиевскому, потом и Атамбаевский период придет. А потом уже и нынешний период тоже встанет. Потому что жизнь идет, мы же видим. Поэтому все впереди. Процесс только начинается. Мы собираем вокруг себя молодые политические силы, у которых нет денег. И мы говорим, давайте, если мы все соберемся, сообща, мы сможем пройти этот политический путь без этих олигархических денег, без их интересов, ради народа. Ради народа. Вот и все. И народ должен поверить, что без денег можно в этой стране делать все. Без денег, без подкупа. Кыргызча то же самое. Кыргызча? Да. Хорошо. Эми да бир суроодо баягы интернеттерде жүрөт, сиздердин аркаңыздарда ушул азыркы жогорку кеңештин депутаты мурунку башкы прокурор Муктубек Абдулдаев. Биздин кыймылдын аркасында эч ким жок. Эч ким жок. Муктубек Абдулдаев да жок, Муат Раимов да жок. Дагы кимди айтасыңар? ЦРУ жок, ФСБ жок, Путин жок, эч ким жок. Бул маалыматтар актан чыгып турбайбы? Эми деген бизди боктогондор, жамандагандар бар урду деген өзүнүн жинди оюнан чыгарып атат да. Оюнан түшүнөн чочуп ойлогондугу болсо ошол болду. Андан башка эчтекени таба албай ушунун баары деген имиш кылып отурушат. Кеп кылып отурушат. Буну деген сүйлөштү эле эми бул сөз деле эмес да. Аны ушу жана кыймыл боюнча партияны шайлоого жакын партия айланбаса ушу Азыркы деген учурда мынакей биз 2 жума мурун ачык кайрылуу жасадык. Жаңы таза саясий күчтөргө келгиле биригели деп. Акчасы жок. Эл үчүн, жер үчүн биригели. Акчаны деген эл бизге чогултуп берсин. Анткени таза балдардын чөнтөгүндө, уур эместердин чөнтөгүндө акча жок. Биздин азыркы саясий системанын эң негизги максаты ошол болду. Биздики да ошол болду. Таза саясий күчтөрдү алып келели. Таза балдарга да таза иштей алат. Мына, биз деген ошол таза балдарды кантип алып келебиз деген суроого жоопторду издеп жүрөбүз. Бизге деген эч ким тоскоол болгон жок. Буга деген жакшылыкка эч ким тоскоол боло албайт. Ошону түшүнүп койгула. Ошон үчүн таза балдарды алып келип, таза алып келсек, алар таза иштеп берет. Ошондой үмүт менен жаш балдарды жогултуп атабыз. Ошон үчүн бардыгына кайрылып атабыз. Келгиле. Акчаны болсо, эл чогултуп берсин бардыгына. Эл чогултуп берсин. Рахмат. Аны деген сүйлөшүүлөр көрсөтөт. Кандай болот? Все, хватит, пошли.